Adnane, hvala ti prije svega na odvojenom vremenu za Source Portal. Evo, pandemija koronavirusa donijela nam je mnogo toga lošeg, pogotovo na tom, hajde recimo i ekonomskom planu. Bili su ljudi okrenuti prema različitim izazovima. Kako je na tebe utjecala pandemija? Evo, malo prije si mi u neformalnom razgovoru rekao da sada imaš posla kao nikad. Pa jeste, nažalost, kad uvijek moramo da se vraćamo na tu temu pandemije koja evo i dalje traje, još je aktuelna, iako evo sad hvala Bogu i radi se i krećemo se i svašta nešto skoro pa je se vratilo u normalu, ali tu se još priča za neki taj četvrti val, pa opet ljudi sve više tih zaraženih, pa onako ja se nadam da će to biti baš u manjem broju, da će to da završi što prije, baš konačno, da uopće više ne spominjemo to jer nam je svima preko glave. Jeste da nam je neko pričao da će muzika stati, to niko ne bi vjerovao. Mislim, svijet je cijeli stao, a pogotovo muzika. I evo opet, hvala Bogu, ovo ljeto baš se radilo, ljudi su se poželjeli, čak su svi, i oni koji nisu dolazili u Bosnu izvana su došli sad ovo ljeto bili, tako da, šta da kažem. Evo, kada se osvrnemo na tu priču o koroni, onako prinuđeni smo da govorimo svaki dan i čitamo o njoj. Šta ti misliš o svemu tome? Evo, šta misliš o antivakcerima, vakcerima, ovim, onim, svoj toj priči? Ja mislim da svaki ima pravo na svoje mišljenje. Zašto to kažem? Zato što ću ja sad reći moje mišljenje. I naravno, neko priča ovako, neko onako. Ja vjerujem da ta korona postoji. Šta to znači? Ona postoji dok se ljudi razboljevaju, dok umiru, dok se sve ovo dešava, znači da postoji. I ovo stvarno traje dugo, da se razumije. Sad, samo je pitanje da li je to prirodno ili je to vještački napravljeno, ne znam. Od strane čovjeka nemam pojma. Uglavnom, postoji korona i ja mislim da sve je to jedan plan, to je moje mišljenje. I taj plan, što rekoše, pandemija svaka treba da traje 2 godine. Tako sam čuo da 2022. u martu će biti i 5. val i da će s tim završiti ovo sve. Tako da danas maltene sve se unaprijed zna, tako i sa ovom koronom. Baš se zatalasalo. Jeste, baš se zatalasalo. Nek bude samo tih 5 valova, ako već mora biti, nek završi više za sva vremena. Tako da, ljudi se s pravom koji neće da se vakcinišu, pa mogu reći s pravom da neće jer se boje. Jer svaka vakcina koja ljudima se daje, ona treba biti provjerena, treba godinama da se testira i šta već. Ovo je samo došla pandemija, odjednom se neke vakcine pravile, pa se... Ti se nisi vakcinisao, vidim. Jesam, morao sam ja. Ja sam dobio vizu za Ameriku i trebam za Ameriku, pa mi je uslov Pfizer bio. Tako da sam napravio, vjerujte, puno i putujem. Puno i putujem i oni maltene nas i ograničavaju s tim, uslovljavaju, ne možeš tamo, ne možeš vamo. Mislim, možeš, ali moraš stalno te testove. Da. A ni to se ne isplati. Tako da se to... Ono o čemu želim da razgovaramo su ti reality programi. Znam da si ti učestvovao u jednom, to je možda 2010. ZMBT, takozvani, tada si pobjedio. Nije te bilo jedno vrijeme, moraš priznati. Da li si ti zadovoljan u početku, mi reci kako se tvoja karijera kretala nakon te pobjede? Da li si zamišljao da ćeš postati možda veća zvijezda? Da li si ispunio sva svoja očekivanja? Pa evo, iskreno, kada sam pobjedio 2010. na Hayatu, to je nešto veliko za mene bilo, jer sam prije toga bio anonimus. Dobro. Znači, bio sam pjevač koji je radio lokalno, kojeg su samo znali u mom gradu, u Bihaću, iz kojeg sam ja. Kada sam došao u Sarajevo i pobjedio na Hayatu, onda su me znali baš u Bosni cijeloj, svi su tad pratili Hayat, tad je stvarno to bilo toliko popularno. Ja sam poslije pobjede tih 2 mjeseca, čak, evo, nadam se da neće djelovati malo ružno ovo što ću reći, ali bio sam skoro popularan ko Halid Bešlić. Stvarno, onako ljudi te sretnu na ulici,
pa ono, tresu se od treme, od uzbuđenja nekog, eto, kao vidjeli mene pa da se slikaju nešto. To meni sve bilo smiješno. Ali stvarno je bilo tako, baš velika popularnost je bila tad. Međutim, sve to nešto sporo trajalo dok sam ja napravio album. Tad su trebale vize nama za Bosnu da bi išli vani. Dosta sam poziva dobijao iz Njemačke, iz Austrije, iz Slovenije. I imao sam neke pehove tipa da uvijek dobijao sam odbijence za vize. I onda nisam otišao na jedan koncert, drugi, peti, šesti. Radio sam po Bosni. Ja sam radio većinom i privatne fešte, svadbe, rođendane. Snimio sam album tek negdje u julu, augustu. Znači, te iste godine 2010. a pobjedio u januaru. Ljudi su očekivali odmah nekad poslije moje pobjede album. Ja sam ga tek poslije izbacio. Ja sam s njima naravno imao ugovor 5 godina. Ispoštovao ugovor, završio sve s njima. Sad eto kako je išlo, tako je išlo. Nije sve idealno u životu. Nije sve idealno. Da. Ali sam opet na nagovor mojih i prijatelja i rodbine, zbog toga što sam kao još mlad, zbog toga što stvarno imam, tako su oni rekli, imam mogućnost da napravim nešto veće nego što jesam, iskoristi priliku, odi opet tamo na Grand, onako. To je tema našeg razgovora, svakako moje sljedeće pitanje. Da. Učestvovao si na Zvezdama Granda, negdje sam pročitao da si čak izjavljivao poslije tog takmičenja, sad ne znam koja je zaista godina, nisam upratio, ali da si bio onako samouvjeren i da si govorio da si trebao pobijediti. Kako gledaš na cijeli taj koncept Zvezda Granda, kako gledaš na taj odnos između žirija, tog stručnog žirija i samih takmičara? Pa evo, sad ću vam reći da sam ja, znači kad sam bio na Hayatu, napravio sam to iskustvo. Tako kada sam otišao na Grand, već sam bio zreo, iskusan. Zato kažem, radio sam, znači već ovamo, imao sam to i medijsko iskustvo, televizijsko, čak njih dosta u žiriju sam poznavao lično. Tako da ja stvarno nisam imao nikakve treme, ništa. Samo sam otišao tamo zbog reklame, to mi je bilo bitno. A što se tiče pobjede na Grandu, ljudi su mi poslije govorili da sam ja moralni pobjednik, zato što nisam pobjedio. To bi bila 5. godina za redom da je neko iz Bosne pobjedio. A oni su morali da daju. I to je prva sezona gdje su imali 2 pobjednika. Znači, Aleksa Perović iz Srbije i Rister Isteski iz Makedonije. Mislim, morali su malo i njima da daju, jer ono što kažu, svake godine dolaze i naši, mislim, iz drugih država, a samo Bosanci pobjeđuju. Tako da su tu malo morali da naprave presjek. Opet poslije te sezone su pobjeđivali Bosanci. Što znači da te godine možda i nisu najbolji pjevači bili na vrhu. Dobro. Nemam pojma, ja znam samo da ja sam sve i jedan krug direktno prošao. Da. I kada sam došao u finale, znači oni moji drugovi koji su se takmičili sa mnom, odmah su govorili gdje si pobjedniče, pa ja gledam. Mislim, razmišljao sam, ja rekao, od 2 prva mjesta moram jedno biti, čak i ja sam mislio stvarno. I onda na kraju kad su me proglasili 3, pa onda sam se samo s tim pomirio, mislim nije ni bitno, ja sam već napravio veliki posao s tim što sam dobio dobru reklamu tu. Šta to znači? Da sam poslije Granda tek počeo da idem za Ameriku, za Australiju, cijelu Evropu. Da, taj format muzičkog takmičenja je izuzetno popularan. Yes. Ne samo u regionu, eto i u cijelom svijetu. Ove godine desile su se neke velike promjene u samom žiriju. Pitat ću te direktno šta misliš o Ceci, nema više tu Jelene Karleuše. Pa evo, mislim, uvijek su dobre neke promjene. Mislim, postane monotono s vremenom kada je stalno jedno te isto. Ja mislim, ista Jelena koja je mene gotivila od prvog dana i hvala joj na tome, ja je poštujem i kogod misli da ona možda nije bila kompetentna za žiri, jeste, ja kažem da jeste, jer ona stvarno čuje i zna. Također mislim da Ceca 100% će biti dobra za žiri iz razloga što i ona traje godinama, velika je zvijezda, ima velike hitove, znači isto žena zna, da ne zna ne bi tako ni pjevala ni imala takve hitove, da se razumijemo.
I plus Ceca je bila, ja mislim, u Pinkovim tamo zvijezdama također u žiriju i ona ima to iskustvo žiriranja, tako da neće joj to biti ništa strano i mislim da je dobra svaka promjena. To će biti samo dobro. Da, bez obzira što možda publika iz Bosne i Hercegovine prema Ceci ima različite predrasude s obzirom... Pa vjerujte, imaju predrasude, ali sutra da bude koncert negdje ovdje, svi bi došli. Da. Ja mislim da mi generalno i trebamo pustiti te neke stvari kad je muzika u pitanju. Muzika je nešto što nas pokreće. Tu trebamo da zaboravimo ko pjeva, šta pjeva, ako je pjesma dobra. Da. To je bar moje mišljenje. Ne treba da tražimo sad dlaku u jajetu, što bi se reklo. Da li bi ušao u zadrugu? Pa, jedino ako bih htio da rasturim i porodicu i sve, eto, tad bi ušao u zadrugu, a ja ne želim da rasturim porodicu, tako da dobili ste odgovor. Da. Pošto je to jedno od popularnijih takmičenja. Ma džaba što je popularno odjeti život, brate moj, i nema od tog ništa. Svakako, slažem se. Ljudi koji žare i pale muzičkom scenom u posljednjih nekoliko godina svakako su Džala, brat i Buba Koreli. Vjerujem da ne slušaš baš tu muziku. Kako ne slušam? S obzirom da se baviš jednim Ma nema veze, ja sve slušam. Ma sve ja slušam, vjerujem. Reci mi šta misliš o ovoj njihovoj zabrani ulaska u Srbiju? Pa evo sad ću vam reći. Pošto si uvijek na relaciji, možda za Beograd ideš često. Nadam se da mi neko neće zamjeriti, ali dosta će ih se složiti sa mnom. Šta to znači? Kada neko drugi napravi nešto loše prema nama, od tog nekog drugog, njegovi, ga podrže, stanu u njegovu zaštitu. Dok naši, većinom, kada neko naš napravi neku grešku, mi svi gledamo da ga još gurnemo u dubiozu. Da. Ja mislim da ćete se složiti sa mnom. Jednostavno, mi nekako, ne znam, fali nam to da stanemo jedni za druge, da podržavamo jedni druge. Sve nam je tuđe bolje nego naše, ako razumijete. Mislim, čast izuzecima. Ali bar ja tako vidim, nažalost, ako neko nama može nešto zabraniti, kako mi onda možemo pustiti da oni rade svakakve stvari, a mogu i dalje da rade? Mi ništa ne poduzimamo. Misliš na pjevači koji gostuju u Bosni i Hercegovini? Pa recimo. I dosta njih je isto pravilo nekakve takve slične, probleme i niko ništa nije zabranjivao. Da moramo konstatovati da ni Džala ni Buba nisu bacili čovjeka sa bijem. Tako je, po mene oni nisu ništa krivi, nemaju ništa s tim, tako da nemam pojma. Mislim da se niko od nas nije oglasio ni napravio pritisak neki da to mora njima da se skine, da to ne smije da se desi. Jednostavno, oni dobili zabranu, eto, kao, samo se priča o tom. Niko nije, oni su ipak naši, tu su naši, trebao je neko od nas da tu, ne znam. Da izvrši pritisak. Da izvrši neki pritisak, nešto, dok bi neko, evo, dajem primjer iz Srbije, svaka njima čast, zbog toga ja to poštujem, neko bi za njihovog pjevača napravio pritisak, 100%. Dok naši niko nije. Ja samo pričam realno, iskreno. Nadam se da se niko neće naljutiti na mene, da će ih se dosta složiti sa mnom. Da, to su neke činjenice. Adame, hvala ti puno na ovom razgovoru, puno sreće u nastavku karijere. Svakako, pored svih tih nastupa, želim ti da nađeš odmora, da se naspavaš i odmoriš, jer onako ne valja biti nenaspavan na nastupu. Ne valja biti nenaspavan, ali iskreno, rađe bi ja bio nenaspavan, nego da nas ponovo zatvoraju. Odlično, za kraj. Hvala ti puno.